Admission open. Kapetar kemak Model Degree College, Riboy District, ka court admission na kebentar ke BA first semester, ka lat bahajan na kebentar ke samla pule, na kebentar ke jingtip ki babanya, pun hau number, praiwe, laiwe, pranot, sanar kendai not, lani pra lain not, prasan henriu kendai san. Haka jing penbenar result jongka Meghalaya Board of School Education, ya result jongka Higher Secondary School Living Certificate, ki board punya school baper apa ke jelah ki bodan ngi kena pule ki betres tom ki yolat ban lek man hagane ka sngi pen result jong ka empos ka St. Anthony's Higher Secondary School kelanang la ban sei ki kena ki bastat bat ki bawan syakmat ha jing pule hagane ka wat ka bamenta katto ka ni ki kena nagane ka school ki bawan syakmat ki kentup ya ka yai ri da pensuk swet ka bayo ka kerdan ka basau ha ka science stream ka Josephine Bare ha ka kerdan ka basipau jong ka art stream. Kasenya Demons Higher Secondary School kalai open bat haka kerdan ke menengkong haka art stream haka nega snem baga embos ke penbanaya ke result nalor giwe ki samla naga nega school ka samla ida one pli shisha swear ka basyong basa ha maulai nongkwar kalai open core haka kerdan ke menengkong haka HSSLC art stream nga ay mo yung bilay ng kone siya pala ay nga kami kabakot kapakya pala ay nga ban kahit nung tayo may pa school ito baro kibala ka siya boleh siya. Kasi konkret tapi berpang ya kan ni exams mo kan pentah sini people for Polong school nga yo naman dapat sekintar di sekintar sting therefore yo stage po kan tayo. Iya. Taman krakot dari ibarat jadi kat hal. Nga shit pet movies. Kira-kira shit okay. Nga shit draw nga pet movies. Mas kakak ko sa Oke, ika jitmu jong pe patnang ni siapa? Ngan trista mah ika bangalya. Jadi nama tak ni ke graduation tak kini di jit ika lah. Ngan saya dah punch bang ini kita tengah melakukan spesifik. Hampir kan ika buat pidal buat benda. Ngan di college. Di ya ke college Hakai ka field, lakan dia professional academic. Chemistry. BSc in chemistry. Hijit ka academics from hijit in professional studies. Tapi itu belum pensim ya kan ka academics ka jaga ka berarti. Ke interest ka bang dengan chemistry? Ya belum apa pun shopee no. Nak tinggal selalam tinggal. Position kan aku tu? Nah, ngayo secure 7 position pada HSSLC. Maka Lepas school St. Anthony's High Secondary School lepas art stream. Kai tharai nang nei sukmat pi mod ban ni. Ke kong aku ahi ban objek political science. But na plan jo ban participate in sim betalam hakini ki competitive exam dan PIAS. Itu tengah sang pen. Om tak kata bapak ban fokus lu kawai-kawai ki yang buka art singing kejam kali lang dihapan manage ka for la jong nang ba nilita ang tang ba nang tang ha ka kawai ka yang nang pertain ta kala tham jinja dihapan nang kat ba pinang la ban ni ki ka kan kam yang am tang ba nang SSLC MBOS examination in 2025. How was it? Hello everyone, my name is Shweta Sharma and I have secured the 3rd position in HSSLC exam 2025. So how was the exams? I was not expecting this good a result, but it was okay. Yeah. I was quite surprised to see my name, but it really feels good. You did not expect. I did not expect such good results, but yeah, I expected to be in top 10, but I did not expect top 3. And what about you? I was even doubtful about top 10 once, so yeah, it's very unexpected. So how was your preparation for these exams? Preparation was, I just focused on the concept and I just practiced, that's all that I can say. For me also it's the same. I did not have any routine or anything, but yeah, I always had a target in mind that today I need to finish this, I have to do that, and until and unless I finished that, I did not go to bed. So in a day, how many hours do you study? There was no fixed hours, but yeah, it depended. Like if I had to study physics, I gave more time, and I was good in chemistry, so I gave less time there. So it depended like what I'm studying. Even I didn't have a fixed routine or anything, just
just saw how much I could do in a day without tiring myself out too much, and like I studied till I could study. I mean, So, what is your toughest subject? for me it's chemistry. Yeah, I did not like that subject really. For me, it was physics. Actually, it was very difficult for me. I did not like it very much. So, and chemistry was the easiest subject for me, like exact opposite. Yeah. So, what do you plan to do next? I want to pursue engineering. So, that's my plan for now. Te ni kong ni sab ni dak ke jigban ni ai ku ble ngui ble bala ai bala ka ku do ya skur jugi ka we ka poch ka skur jugi ka one bor shikmat kam tam ai ha ka HSSLC result jong ki barok ki stream science arts and commerce te ni dak ke jing songu kam tam ya ki no hikai ki bala ai ti met ni sim ban jarap ban hikai ban budi ni ki kna ju e ki kna skur jugi ru Kibala 3 minutes but kibala bo I born I saw ya di da ka jing 3 storm but ka jing I pour ka jing uli ki kot slab ka jing budin ju ki ki pa meta usama ka ju por ni yo ya science ru kumba remote ki position jong ki top 10 but ki number ki ba appear ha ki science stream ki day she's pan rio but ki yo ba kendai percent point 40 na ki arts but ni don jing lai spa so po ki ba appear te baro ki bon ki ba pass ting yo kendai percent na ki commerce ni don kumba shi spa arts spa chipo te mi naka commerce stream ni don kumba ni yo percentage kendai 0.08 but ki rank holders jong ki commerce stream ki don sao na ki art stream ki don lai te nya ai ku blai ki ni kena ki bla wan chikmat ki ba la pen no sarong ya ka school but ya ni baro ki betre lang ba pet ki ba but dien ya ki te ngi kmi yet but ngi kmi len ti shu ban ni chikmat ka school jong ni ru kenang ya tristom but ya ki kena bing nang la shu ban I museum ai ke jing kai go biang but kumjur ngi don ke jing ke ban shu shikmat ba nginang ya pau ya ke school juni lembah ke jinge trailer ki belapas ki das ngau kemen do kata-kata ki ngau nang kong ke school ba kila yo lat banwan ha ni ke school ke ba mo na baro ki kena ki kwa banwan lut hang ni ki om ba de na ka jing bun ke school juga institution ba kila yo ke ni kalat bat kunta menta ki la pendon kampok si ya kata ke jinge kai bat ki ngau ya ki no kai nama ki no kai jungi ki de ki ba I met bat mesim ba ki ba but dien ba ki kena te hakjingnya day ki perkena ru ke yo museum hi ke discuss kia interact para maki te kalong kan ka school ka ba ora ka atmosphere ka ba balong healthy ba baro kiliang Taki like home. ajing shisha ka ni kamde ka ba nengkong re ka man law sram ka sinat nis ka pauch kmat ajing sha ka science stream hakini ki sinam ki bala ledru ki one bit kmat re menta ki le khamha ngi yo jing riungot re lai south nam men chuang yo na do first do 10 tang St Anthony's but ki commerce ru lai nam men chuang yo na do first do 10 te ki art stream berbol ngi yo kombasan sipo te kani kam de ke benengkong re jing syang kat ku jing pet jonga ngi iba kasa ki group prepare malau sum ki bawan don ki group ki batch ki ba ibyang ibet ki mo ki ba trace tom bat ki ba don kata jing nang jing start ka jing minot ka joki ngi yo ka result ka ba don pat ki group ba minta usam ki biang min sibsam ki biang te kasa ki group joki te na ka benta ka sin atlis kam de ka ba snolungo ba ngi yo kan ni jing syam tangi na hiar ni don kum ba khat lai ngot min sibsam ngi don jing hat prangot te na ko ka por kum ba oma kasa ki batch ba oh ni barbo ni don ke tactics ni ju pet ni ju ong ki kena ya kino hikai ba ya kitu ki bla nang la start ki bla yo ki max be ki man nang prepare la de re ni don pas ki we pat ki ba long average so ki we pat ki ba long kham duna te teng ni ju ong ki ni ki kena ni ju kentu ba haba pure break la da pidon kono jing ki doubts clarification ke ba ma pp de ban ya kendo kino hikai keno por pila ban kendo ban clear ki doubts re bangi dang ya ki ni ju ba mentang i bagi kena ru kimda kit kya than hado kata isu kermen bat sungai bengi salah hadin bat prepare last moment pi te kata
kau rak kenya ke jing her so kau ru kan ka social media ru ka jo por kadai ka way ka nak bentak ka baki kena ki lai por sebelah palat hadu baki melak syuban fokus mo 100% 100% ya ka kot keslah ka jongki ke tapi ke bab dan macam mana tadi kenapa boleh kenapa te ban nak kentiu susu ik kena jumbe kin nang le bha kadai tang koi bang ngihap nak kalian juga school in nang ya bodin bat kentu bat sneng bat I sim yaki bak nya ha kalian tik babha ha kalian tik badai ban pelat por barbor ban maintain ka balance jong ka jing im jongki ha kinu ginu benta balada ki le kata ka por ki don kata ka target bat ki don ka timetable ka ba biang ka try ki jing tre jongi ka senang one ra shushu ya result ka ba kham bha shushu tapi asal mana benda nak kena boleh deh kita ni bapak tahu kejeng kiri se mati jom kita kejeng poi kejeng kiri se nak dan kadang orang bapak kejeng Arab orang bagi internet dan lagi AI kayak berbeda hal itu. Oh itu tu kejeng Arab ke crowd nomor kat ni kat bangidangnya sekemat mo media ke social media ke warak ya kejeng pen jeng nang jeng tip susu jeng kena bat jeng iwe piwe tik itu pendon kam bahaya ka kinang yo susu ke jing rap ba yar ba ben nawara susu ya ki idea ba repair tingi sngungu ba ki kena jungi gel pendon kam ya kata ha ko ke benta ben ki tu ki we ru ba kin la ben pendon kam ha ya kani ke jing ai ya kalat gelenti ban kumno bangin nang pentibit susu ila deket mat Kadang-kadang enggak jeng tu nak kena ke akademi bahkan sim kumia kena ke sinjam ke bagi nak ke sim bagi sosial media gawe nak kalah yarap ni don namat ba school jungi ni ai ni provide kini technologies ki ba ni la ban attend ban ki practical ki interactive smart class ke ba ni la pelut pisah mo ti kinong kai ki pendon kam ya kini ki ai ba ni pendon kam ki class kan ni tang ka kot la ni ban should lecture ni ai la ki kum no ba lamba kini ki juk bamta ba ki alut ki ban ilut da ka eksperimen ha tu balik ha tu kentu hi ki yo ya ke result ba kadang-kadang interaction bagi principal oh nga ju lech classroom jong ki nga ju kli ki long kumno ke pule kot bahan em ki minot bahan em la ni ki don la da ki don kano ro jing jan em ki subjects la ni bagi ki tinga ju snap ya ki la da ki pen pau nga ju middle nga ju kai ki se bakin direct ki se bakin let se bakin phai bat nga shukun tu bar bor bakin I met baru se ma kijing pulih namar baki mi pakila pelut pisa shibo nam ta jungki balada kim la basi kuliang kono nrei da kijing pas kijing le ba ka jungki sa ora borom mila de ba mi pa be ka school kini kide kor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kaba Shispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Lai Arnot Sau Prapra Sansau, Lane Prapra Lainyo Arnyo Sawar Riunyo. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai